Kumshi benta ban pensyai ki nong shong dukan haki tany upper shalong nakaliang ka kenhun nuksa na rempe ringkat ka jinge trailang bat ki bor badi pe ya ka tany bakentup yu BDO ba PT pasa Dr. Rio E Bok Lingdo SMHO Shastri Memorial State Dispensary Laimer upper shalong W Nong Neng Officer in Charge Jalupara Outpost Rang Bash Nong Nongse Balaki Star thank you Kidukot ka COVID committee jong ka shnong nongse bat ki volunteer kila penlong ka program ya mirjing mot halor ka tika yada COVID-19. Ibalawan ay jingkran hagan ka sngi ilong Dr. E.L. Karmuti. Hagan ka sngi lawan ban yashim bentari ki nong shong dukan hakitain kenton. Habakran hagan ka sngi nakaliang i Dr. Karmuti ila ay shibun ki jing pensyai ki bayadei bat ka tika COVID-19 bat kintu yi baro bakin namnget haki kubor hamsaya Henry ban shlur bat ban ai ketika namar ka jingyap kam dei hakikti jongi kibrio nakaliang irang bash nong kanong serwila kentu ban wan chakmat ban ayo tika nakaliang ikong queen si thank you inong ilam jong ka group nuksa na rempe ila itu ya ka jingshem jung ihi bakumnu ila yo ya kanika jingpang Henry ila klan batru ila ong bangi dei ban klan ha ka jingmu jing perkhatru bangin nemting than yakni ka juk ka program la penlong ru ha umlingka da ka baya shim bentar ki nong shong shnong ringkat ki nong penyat shnong ki bakentup yorang ba shnong ka umlingka uba tre ki lak lakyang secretary shnong ba Delius Marbanyang secretary COVID committee Blantian Maulong lingba ka ni ka program lai iba bun ki dang artatien shwa ka program Henry hadin bala juba bi ki jingkili bala bo ki nong shong dukan la sakhi ya ka jingkwa jongki ban aitika Komisyon kuno bapenyai ya kenika jengalang juni dekan janlir nga ngawan nakanusa karutai narutai isuto tharai ke kasi nuksa narutai kalong ke gabangi syong pathat akhini isni ta asni lasni chua bai doktor ni kwa ni kum nakaseng kaba kum nakagrup ka jongi imdan sai ni datang saumot ada ya solusi banyak buah ni kita cuba kim lagi nanti dan kita yang dia ngelawan no tangan jadi lah merimot tapi ni COVID team nanok se angkat dari orang basino mengi snow don kita ke sini snow ki haka imlang kesalah kamtam handai hanok se ini nama sipor nilai syong haki yang kadnyus nilai don haki yang kisiam ila Ilai sutuk ilai yu amat kata, but nadia nangta idas ay ilai siya ya COVID team kabalala, but ihiro kipay pa kibang ilai snot taylang tega man tega ding, kaba nilai pongu ya kecing peniyay kung kasinong kathaw barawe. Hakini ka po na small ban ay kulay ya kaysya inong siyang bukan kanay. Ibalaiwan hakini ka po banyak sengap ngam kam namanga ngam dadai kan kata doktor idan ila pensyai menta kain ka balik kidan irang basnong hakini ka po wat kesan pe dem ba nala po siya di of punta lo punta ya kain ka badan kam kelai hanne yimde beneran idan tak para khasian ne dan kam kidan hindi la na kharai ha idan para khasi ini kelai kain kecik ya ka sok ya sia Jadi umna ka group ka chungi idan kita ka cingkit ka cingya small para bro nama phedan phesong kini kitu panang ne kumla kren haswa ba banthia cingchet na kitu ki bampat ai inject ro kalong ka ba galalok apa kini jana ta kada na ke pa di we ki basong ki madal ki basong hakiye ki basong hakang noro ini simki ya kena getting eye injection. Nama getting eye injection kalong kabanyada ya mga itong simya ya kiparalok bat kamtam ya imay pa imiyek pa iyek kiksaw kikon niyo wa pidon iyan ikikon intention lang jumay ibadan haki isyam kalong getting yada kinyaki ngan ito ipay kindet kumbala ang matama Ilai merimot pati ni COVID team nanok se angkat dari orang basino mengi snow don kita ke sini snow ki haka imlang kesalah kamtam handai hanok se ini nama sipor nilai syong haki yang
Kadang nilai dan haki yang kisiam ila nilai suatu nilai yo amat yang kata, but nadia nangta ila isolasi saya ke COVID kebalala, but ihiro kipai ba kipai nilai snot telang tegaman tegeding, kaba nilai pongu ya kecing peniai sampai sinong ketah berapa. Hak ni kapor ngasmo ban ai kumle ya kaisia idong shom dukan hanne ibalai wan hakene kapor ban ya sengap ngam don kam namanga ngam dadai kan kata doktor idan ila dia pensyai menta kain ka bai kidan irang ba shinong hakene kapor wat sanon pe dem ba nala poi se ye di on kumta lo kumta ya kain ka ba don kam kelai hanne Yimde beneran, dan tak para kasih yang lain. Dan kamu kena hindi lah nak hari. Ia dan para kasih, ini kelai ke ini cik ya ke sampai saya. Tapi ia pun nak ke grup kecing ini. Dan kita kecing ya semua para bro. Nama piadan piasiong kini kita pandang ni. Kumlah kalian haswa. Ba bantiat cincin nak kita ki bangpat air injek roh. Kalau apa kini? Jangan tak ada nak cepat diwe kita song di madal kita song hati kita song apa menoro ini semki ya kena kecing air injek nama kecing air injection kalau kebanyakan yang mana tu simia jadi peralok tak kantam ya email pa kiksol ni waktu dia iki konsentrasi dan jumpai di badan haki Islam kalau macam ada kini long silo ya le kimle mentia ni unen Jepang Jepang tu nama mengajar unen asingnya nyati kalau tu bah ngam nafsu kan batai ngam itu syu kon jana ngam itu syu ni ni kita tu nak kita ada bukan senyap doha bah kata kowe ke begitu le menyayong ba itu naslam Islam tu nak kadang Hemo kulun tu ngamo ki ang kasna mo doktor ngadan tang 4.3 tang 7.8 kanya hado pati hapan ay snam nga don ron mo ron ye gas mo ban ay mo le baulan pelong nga kung ni pangadiyo ban ya thul yam ni kiwe bau ni tin pang ki le ban long ba khay ni ka bor cha bin ni sa na ka bor cha bin utin pang ni ngwan chu ngam ti tatamo hanga na siyam makalok ta Nasyam ba wan ka kisikam kabiat ke tonga ka bang ngam sutu as ngai armiet ka kamot ngau nga khai nga la ja hanu ble dam e jenga belong kumni bangayo ma dia thu ye fesia i we bat ka bani ko ro ka long ba na ayo bat shwa bangalayo ya ka injection ngalayo ya ka injection hado ba ki doktor ki onena madam Bakla yo ini ke injection. Kemudian ke oksigen. Bagi injection, bagi ni drip, kita bakal lewat